Amen and amen, amen, amen. On this very day of our ordination, and we really say thank you to God. Ngebantu bakhe labasithandazelako basikhuthade basikhumbule ukuthi sibobani. We really bless God for you. Amen and amen. Let us pray. Nkosi uNkulunkulu unemandla onke, uyinkosi yamakhosi, ungusomandla wemikhosi. Bless this hour in Jesus' name we pray. Amen. Bazalwane liyadumaduma la ngaphandle ngidawusama ukuthi ngithi phakamisa tinyawo. Namuhla yayiququmbela okanye we come to the conclusion of chapter 22 in the Gospel of St. Matthew. La khona bengisolo kungikhuluma ngithi Jesus, he openly criticized the religious authorities or leaders, and he challenged them publicly, not because he started, but they started. And Jesus, he challenged them there and then. Now, namuhla ke lala sifunda khona itolo sibone besathus batomlinga ngokuthi kukhona inkuvuka kulabafile batobekisa ngemfathi emadoda lang7 langela kulomfathi asayafa. Jesu wathi, oh, you are mistaken, you don't know the scriptures neither the power of God. Aniyati mibhalo nemandla kaNkulunkulu. Wasiyabathatha Jesu ubasusa ku Deuteronomy chapter 25 ubamikisa ethenini ngalela siyakhona ema relationships. They are no longer exclusive, but they are exclusive. They are no longer exclusive, but they are inclusive. And ngale budlelwane buyawube sekuphelele letinto lesi-enjoya ngalamhlabeni, iglory yaNkulunkulu itabi ngethuli kwale enjoyment yalamhlabeni. And waphinde uNkulunkulu wabathatha wamikisa ku-Exodus chapter 3 verse 5 and 6 la khona atokhuluma ukuthi kukhona kuvuka kulabafile ngoba uNkulunkulu wa-Abrahama, Isaka naJakobe. So ke lapho egcineni bahambe babuyele emuva bangenankulumo. Namuhla kuta liqembu lebaFarisi libuthana lita kuJesu nalo ngalo uyathi labantu laba babuyisana incwadi yeMahubo chapter 2 verse 2. Mahubo 2 verse 2 la khona uthi emakhosi emhlaba asukume phansi ahloma nebabusi bahlangene bamelana naSimakade bemelana nemqotsho wakhe bathi asitsabule letibopho tabo labasibophe ngato asitilahle phansi letibopho letintsambo lesiboshwe ngato. Kuhlangana abantu uyabona into yakho leNkulunkulu akubidelekiyo, leNkulunkulu ayibeke as your destiny. Yenda abantu bahlangane, yenda abantu bavukwe ngumona, yenda abantu bafuna kuwa ukuthi bangakulahla njani phansi. Simi lapha bazalwane since 2006 9 December to where we are. The journey has called for Psalm 2 verse 2, but simile nje siyakholwa kungenxa yakho Jesu. Bayahlangana bakhe maqebo bafune usishaya thina lesimemeta lendzaba yekholwa lesithi sisindisiwe ngengadi yaJesu, lesithi sibitiwe. Bayahlangana lapha kuhlangana the religious authorities tikhulu pati tetenkolo hlangana tona tita kuJesu. Beta netifundiswa lesifundiswa lesasiqeqeshiwe kakhulu kutemthetho lapha verse 35 ithi lo munye wabo lapha esathi semthetho
wamlinga ngekumbuta wathi mfundisi nguphi umyalo lomkhulu emthethweni seyonke ngikhohliwe kusho ukuthi we read from Psalm 28, 29 and 30 and then we read from the book of Isaiah the prophet chapter 5 verse 13 to 17, 24 to 25. Then the gospel enkhuluma ngayo in Matthew chapter 22 verse 34 to 46. Now, kwenda kwakhokha lunwali kwakhokha sati the expert of the law kwakhokha ingcwele yemthetho ikhokhelwa Jesu lekangazange wafunda from any renowned school bafundile labantu laba difundiswa beta bahle batilungisa amahlombe nekhohlela wakhona so uyabona boss lokhohlela nomathi lomuntu uyaliphapha nakakhohlela akhohlela nje nakakhohlela ubona so beta kuJesu baletha lo asombuke uthi ngimuphi umthetho lomkhulu seyonke. Mind you, uNkulunkulu wabhala imithetho lelishumi wayinika Moses nakakhanda sebakhe lithole legolide balakhelwe ngu-Aaron ngokuthatha amacici nani lithi livla uNkulunkulu labantu balikhonta banatha bayadla banatha bagidza bajabula lokuthi baqala kwenda even sexual acts khona lapho ngoba unatha nekujabula lokungekho uNkulunkulu kuhambisana netingane wodalo lonke hlobo lwasemhlabeni. Moses nakabona lokho wakuphihita phansi 10 commandments wabuyela emuva wathi uNkulunkulu lento lo yentile wonile sale sokuthi bathele manje walete loku sekufanele ukuthi kube ngolo uwaphatako namanje walete kanti qala uwathola abhaliwe waphinda uNkulunkulu wabhalwa imithetho lelishumi again wabuya nayo laba letingcwele temthetho taka-Israyeli tayandisa le mithetho yaba ngu-613 akuseyo umthetho lo wabuya kuNkulunkulu lo 613 wandiswa ngiletingcwele temthetho tithini lakhona kuthiwa ningenti umsebenzi ngelisabatha. Khumbula abafundi baJesu nabendlula lapha ensimini yemabele kuthiwa babese bayahwabula ngoba bebalambile lokuthi bephule kwabasono lokuthi nje baphule kanje kwabasono hayi lokuthi beba abazange bebe ngoba kwakuvumelekile ukuthi bangakhwimida babese bayakuthatha bayakuphatha kwabasono bakuthatha bakuhlikihla kwabasono bakuthatha bakwela kwabasono bakuthatha bakupheka kwabasono so yonke lento leyo batakhele bona uNkulunkulu uthi tengasetshenzwa ngesondo qha kodwa batandisela lemithetho kangangoba lento yagcina ingumthwalo kulabantwana baNkulunkulu bathi ke ngumuphi umthetho lomkhulu seyonke lemithetho uthi Jesu umthetho weqala nalomkhulu uthi wothanda uNkulunkulu wakho na ufunda lo verse 37 uboyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho 1 ngawo wonke umphefumulo wakho 2 ngayo yonke ingqondo yakho 3 things: your soul, your strength and your mind. Number 2 would love your neighbor as you love yourself. Mthande makhelwane wakho njengokuthi uthanda wena. Uthe kule mithetho lemibili kuhenge khona yonke leminye imithetho. Uma ngabe wena wentelele ngithiwa yenta kahle, uNkulunkulu wamthanda nemphefumulo wakho wonke. Kwababhedelenye info masikhuluma ngemphefumulo sikhuluma ngehistory ngani ngemlando la
enhlitweni yakho ugcina umlando kaNkulunkulu, bese athi engqondweni yakho uzindle uqabange kaNkulunkulu, bese athi konke lokusebentako lawo mandla ungadiboni wena usebente wathenga imoto, ungadiboni wena usebente wathenga inkomo, ungadiboni wena usebente wenda into, kodwa konke lokho you count it all to God. Konke lokhu kwenziwe nguNkulunkulu ngoba lamandla kaNkulunkulu, le nkonzo yaNkulunkulu, lo mphefumulo waNkulunkulu. That's number one. Number two, love your neighbor as yourself. Lokusho ukuthi le ndlela le wena utiphatha ngayo lofuna uphathwe ngayo, phatha ngayo lomunye umuntu. Bese ukuthi le ndlela lo concern ngayo ngema interest akho, bani concern ngema interest alomunye umuntu njengoba uconcern wakho ema interest. Wathi Jesu sekaphendulile lo siyeva uthi wathi verse 41 wathi basebuthene ndzawonye baFarisi Jesu waze uyabajaka Jesu. Hey, Jesu ubajaka ufuna kulungisa into lengithandayo. Uthi Jesu kodwa Kristu uyindodana yabana. Ngifunde kahle le verse. Wathi basebuthene ndzawonye baFarisi Jesu wababuza wathi nithini ngaKristu? Nithi uyindodana yabani? Bamphendula bathi ya David. Uyabona le ndlela Jesu lababuza ngayo isibuyisela abafundi bakhe lapha kuMatthew chapter 16 verse 13 to 15. Nakabuza athi bantu bathi indodana yemuntu ingubani? Kodwa lapha Jesu ubabuza very diplomatical, ubuza the same question but uthi bantu bathi Kristu ungubani? Uyabajaka Jesu. Kwathi uyakulenda lapha ngibuza yona yikho asante ngibaqondise, asante ngibafakela yini. Baphendula ke ngendlela labaphendula ngayo. Bagijima bayolanda ku 2 Samuel chapter 7. Kwathi phela lo Messiah lo Kristu satshelwa thina ukuthi utawuvela kanjani eluhlelweni noma elisandweni la Davide. Baphinde bagijima baya kuJeremiah chapter 23 verse 5 to 6. Nanaye ukhuluma ngalo Kristu. Baphinde baya kuIsaiah chapter 9 verse 6 kuya 7. Na ukhuluma ngalo Messiah lo Kristu. Baphinde baya ku Luke chapter 1 verse 31 kuya 33. So nokukhulunywa ngaye lo Kristu. Uthi ka Jesu yasenivile manje kaze ningitshela washo njani Davide wekuthi inkosi yathi enkosini yami hlala la ngesekudla sami ngize ngibeke ngaphansi kwetinyawo takho tonke titha takho. Hayi ke Jesu ukhotha mahubo 110 ukhotha mahubo 110 Jesu ukhothela nathi tifundiswa nasi sifundiswa lesithi sona siyathi liBhayibheli basihambisa phambili basiphathele nemanti ekunatha kwekuthi kufuna ukuthi phela lona ahlonipheke nakakhuluma lapha yana angakhulumi nje kodwa nafuna ukuthi kube khona latohle akuthi kunathana kancane. Jesu uyabuya utawubafaka elayinini. Uthi lapha simakathe wakhuluma enkosini yami wathi wota uhlale ngesekudla sami ngite ngifake titha takho ngaphansi kwetinyawo takho. Ngumawubo 110 verse 1. So ngehla naye. So uthi Jesu washo njani Davide lo? But ngoba bona they didn't know the scriptures. Bebafuna liverse lekushaya umuntu. Uyabona umuntu lofuna emavesi ekushaya abantu usengotini ngoba akalifundi liBhayibheli. Ufunda lesiqeshana lasifuna ukuthi ayoshaya abantu ngaso. Uthi ke Jesu ayihambi lapho indlela amajaha. Washo njani Davide kanje? Enti Jesu ubadonsela ekuthenini ba-acknowledge his lordship, his deity, his divinity.
as much as I am the son of David, born from the lineage of David, but I am also God Almighty. NginguNkulunkulu ngumuntu. Bona engalokuthi bebangafuni lokho bathi kuyamthwalisa. Uyabona lento yakho yokuthi mangabe ukhuluma inkulumo ufuna tifeve wena. Lento yakho yokuthi mangabe kunento lengakenteki kahle ubese ubeka inkulumo ukuthi bani uthe bani what ubese wena ushiya lo kwakho lokubi tingumule nje. Put yourself naked. Nawe la wena khona labakutshela khona tuonile nala ukhetha uhleli khona wabona tuonile kukhulume lokho so that inkulumo yakho ike uphelela. Ngiyaye ngithi mina nangikhuluma you can put a record because now I want to speak. Ngiyawukhuluma lengwatiko nalengubonile lokuphatheka. Nangifa ngiyafa ngoba ngiphethe nangisuka la ngiyezulwini angifuni kuba ngilondintwa ngambe ngikhuluma inkulumo letingakaphelele. Uma ngabe ngikhuluma namhla bengisebhasini ngiyahamba ngiyaleka amanzini uthi lo mnye babe ya mina uthi le mesaba ngiyathandaza mina awungajabula asakhuluma uthi futhi kuthi ngale ngimesaba kona ngisibhakela ngathi ngiyaguquka ngiyambuka ngaphinde ngabuka phambili ngisama nje ngifuna nginqamla lenkulumo uthi akangayikhulumi lento leyo ngoba angisak understand. So bazalwana, we must be fair wekuthi thina sikhonda uNkulunkulu weliqiniso. So ke lana babese bayahamba. Jesu waqala ke manje wagijima ethi inhloko tabo yibo labamnika iplatform. Sasitawubona ke into letabe yenteka from chapter 23 kuyale Jesu ubehlulile. They will now come treacherously. They will now come violent on Jesus. Umuntu nasakafuna isibhakelele, umuntu nasakafuna ngetandla uba wathi uzomehlulile. Ikala lamagameni, i-exchange emagameni. Jesu nyalo batomfuna ngetandla. Uma ngabe khona abantu abafuna ngetandla, bafuna ngetibhamu, bafuna ngabomese, bafuna ngetagila, bafuna ngani ubokwathi ukuthi sobehlulile. Basengafiki lapho basakuhleba yathi ukuthi maybe long stage 1 foundation kude labantu okutshela khona emehlweni bathi bangaqeda ukutshela babona sebehlulekile into etagileni kuthi akakhweshe emhlabeni asithandaza. Babelolungile sesibongile egameni lika Jesu liphilile lingemandla ngilo leli Nkosi lelikhulula umuntu etonweni limente abe ngokhululekile impela. Babe lento likhijime umhlaba wonke. Siyabonga kakhulu Nkosi kusibita usibitele wena asikalungi Nkosi usikhethe ngekuthanda kwakho hayi ngoba Nkosi besingqono kunalabanye. Usikhethe uNkulunkulu wethu lona amandla onke ngoba sivumile na usibita hayi ngoba sibona ukuthi sitabehlula labanye. Nkosi siyabonga nanamuhla sibonga ukuthi Nkosi semile ngemthandazo yalabangcwele netilokotho tabo netifiso tabo. Siyathandaza Nkosi ukuthi sibusisele umhlambi wakho losibeketi kwawo. Siyathandaza Nkosi ukuthi renew our strength as we pray for the sick, as we visit the disadvantaged, as we remind those who have to share their joy with others, as we visit those who are in the prison cells, and as we are offered an opportunity to say some prayers or preach the word. Siyacela Nkosi ungenelele ngaso sonke isikhathi kungabi Nkosi ukuthi hamula kodwa Nkosi kube kugcwalisa our ordination vows of our calling. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. And the blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit will remain with us all now and forevermore. Amen. And God bless us all. Amen and amen. Babelolungile sesibongile Nkosi. Sibonga lo musa lomkhulu kangaka.